Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma ki ilmi evis maqamega ekalek fan ganam fulu adu nevi nudane fada mativir sahabiye ekalek fan mashhur wegen gosfawani mi ummatige ilmveriyage gotuga ekalek fan ufan wadagen fawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina hijra wadagatumge tinga har kurin edosaraki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekalek fan tababi emmiha bekalon Makka ge mujtamon ekahir kurevi Shib Abi Talib ga bandu kurvegin vidwasvare siyat ilmire zikr kuravva gotuga Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihon deyahara bag muddatakan ilmu hasil kurvi Ibn Abbas radiyallahu anhuma ge faratun riwayegen ve kir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam avharwum timan kalek fan ansori bekalunge teren bekalik kyariga denne vime kiriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabunge faratun ilmu ganuma e bekalna sual kurma hingawashe eheni e bekalun miyadu ginavegen veye e bekalaku jawabu devviye e Ibn Abbas timman kalek fan tibayamedu ajab wame ilmu ga arati bebe etan eta sahabine duniyage tibbawaniko kalek fan fada umurun hagu bekalaka mistakun hajat terwanakama kalek fanu hiflu kuravani heye timan kalefano eenage waha qabul nako ilmu ganuma kurimatlime faytiman kalefano kariga miveni bekalen a hadithen eba riwa kurabbe bunumun timan kalefano e befulage ge kari eddame e befula kunukume fennenden egege dorkariga rida fatura ega bowalagen oshobe onname etanga onneru timan kalefano bola vayaiki hirafoses eleye e befula kunukume timan kalefano fenumun bunanete e Ibn Abbas timan kalek fano kariya tiyai ki vehiye timan kalek fano hodan foninama kalek fano kariyan ai muhe jawabuga timan kalek fano buname nunake kalek fano kariya aun timan kalek fano ma haggu kambode ilma ki tiba kariya anna echen nune ilmu hodan benunama tiba jehani ilmu fahaton untashe efo haditha behegton sual kurame Ibn Abbas vitalwi bodati sahabin tibba timam min fadala zuwanu ilmu nganan ulumaki bekar kamekamaga visnaden ulubi sahabi diriruwamungos edduha kekalefana timan kalefan fenwadagate er timan kalefan ge washage mihun evve fatibbe Ibn Abbas ge kola waslwan onna maguta mista kunnagen tojje fave e ansori sahabi vidaluye mi zuwanaki timanna yavar ma buddhiveri miheke egutu miwahake dibe bay ibrata eke ilmu ki tiba kariya anna echennu ilmu hodan beernama tiba jeheni ilmu ge fahatun dan de kemaduma ketterunge inamu tafatuwanekan miwahake engende zumar suratuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurabafave إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ماني ketterina eorenge daruma devahoshikan kashavari hisabennitiye Ibn Abbas gefan ilmu hodumattaka oluvan jehwadagenwe war dati haluga me undagotaka ekalefan ketteri wadagatunge natijaki ummen nudekefada bodu ilmeriyaka ekalefan we wadagatung ilmu ge sabun ilmeriyage daraja duniya akhiratuga mativervegenve verikamuge sabun nuta musindikamuge sabun daraja nufule wara ilmuge sabun miha ge daraja ufule qadara izza lifawa miha ilmu anganuma masake quranama ekamuge sabun eenage sharaf verikan ituru wegende dera nikamati alu miha ya lifawa ilmuge sabun eenaya rasas kalunge majlis tahoga baver wumuge fursat lebigende